on ti je toksični bivši koji ti ono gleda storije 20 godina nakon prekida. To ti je on. Di si Martina, šta ima? Šta je novo u Danskoj? Ej, evo me, uvijek na istom mjestu, uvijek sivo, uvijek 5 litara kave dnevno. Ne mogu više, muka mi je kad će doći to proliče. Bude lipo kad je proliče, ali ga dočekat nikad. Evo. Znam. A ne, ovo ovdje je krenulo sada. Baš je, ono, Pariz je baš lip u proljeće. Planiram otići u Palais Royal, sjest pored fontane, čitat knjigu. Ali knjigu koja nije ova knjiga. Jer napokon došli smo do... Da, do kraja knjige. Ja ne znam koja je zahvalnija tome, ovo je bila prava muka za čitat. Ne znam, ja ću proliče čekati još 2 mjeseca, kad dođe onda ti javim, ali ovo je baš bila jedna knjiga za ono depresivni zimski period. Idemo ovo zatvoriti više da se ne sitimo. Reci mi šta je bilo prošli put i šta se dogodilo u ovoj četvrtini, zadnjoj četvrtini. Znači, prošli put smo završile da je Heathcliff zarobio Kathy i Nelly na orkanske visove i sad to počinje kako ona biži kući da bi se oprostila od oca koji umire. I kad Edgar umre, njemu pripadne sve to imanje koje su oni imali, izbacuje sve sluge osim Nelly i svima kaže da se moraju vratiti na orkanske visove i to ti je uglavnom to cijela radnja. I onda kad on umre, onda Ja, ona se znači, priseli nazad na orkanske visove. tako je, ona jadna živi sa Haretonom koji joj je isto rođak, ali to smo već obradili prošli put, Užas. nećemo. Znači, taj A incest ne, ja ne može mogu još, više šta s jednog ćeš? na drugi. A šta ćeš da ostane sve u obitelji? Da, ona živi sa Haretonom, svojim rođakom, sa Josephom koji je sluga, koji... By the way, ja sam čitala knjigu na engleskom i ja njega ništa nisam razumjela jer on priča staroengleski, seljački Ja engleski. sam ti isto čitala knjigu na engleskom, ali znaš šta ti je stvar? Kad Ne? čitaš naglas, onda ima Da. smisla. Onda Provala možeš sam, nisam imala razumjeti. živaca. Samo sam vidjela da je spominja Boga i Sotonu i da je bio nervozan. To sam shvatila. Nisam mogla Josefa nikako razumjeti, niti na engleskom. Nelly tu živi isto s njima i Heathcliff. Hareton je onako neki ono povučen, ne zna čitat, nepismen je. By the way, čiji je on sin? On je sin od brata njegove matere. Tako On je, joj je rođak isto. je. I kako je on u biti i ostao tu s njima je nakon što mu otac umire od alkoholizma, on pripadne Heathcliffu, a ovaj se trudi da on ostane apsolutno neuk i zapušten i na taj način se on njemu također osvećuje. Da, jer je njegov cilj bija da neko ko je, ajmo reći, genetski, a genetski bi treba biti uspješan i dolazi iz takve obitelji, da on njega spusti na nivo nekog ko je onako, Na svoj nivo. da, da, ne zna čitat. Ali, pošto on ne zna čitat, ali želi naučit, ali svaki put kad čita to ne zvuči baš dobro i Keti mu se ruga cijelo vrijeme i to je užasno nepristojno i zločesto. I on ne zna se nositi sa svojim karakterom i sa svojim gnjevom i on popali te knjige. Tako da eto, to je jedan od nekih zapleta između njega i Keti. Je, i uglavnom Nelly njoj govori da to nije u redu, da se na njemu treba ispričati i onda na njemu pokloni knjigu, čitamo, uči ga čitat. Skupa sade cviće u vrtlu, žele biti blizu Heathcliffa jer nije normalan. On u jednom momentu ode i zamisli šta, iskopa grob gdje je bila Catherine A, pokopana. a, Znači, lik je psihopat. totalno probio. A sjećaš se kako smo počeli u prvom dijelu kao Heathcliff ili Edgar i svi smo birali Heathcliffa kao on je romantičan. On nije romantičan, on je psihopat, on kopa grobove okolo. Je li on bio psihopat od rođenja ili su oni njega takvog napravili? Oni su ga oni napravili. To, ne znam je li bio od rođenja, ali je možda ima tu crtu u sebi da to se aktivira. DNA aktivacija.
psihopatstvo. I da, Heathcliff osim što kopa grobove okolo, on se i povlači nazad u svoje odaje, počinje se čudno ponašat, ne jede danima, mene to i dalje muči, ali eto, ako njemu to u redu mu je, luta po brdima, po dolinama, vraća se sritan i vraća se euforičan. Nelly ga pita šta mu je, on joj odgovara da komunicira sa nevidljivim pojavama. Još malo pa ćemo ovdje teorije zavjere početi podcast. To je sve od gladi. To nema veze sa Jesi ti nevidljivim gladna? pojavama. Nisam, no, peče se pizza. I ispekla sam kruv. Ja živim ko Emily Bronte. Nemaš sluškinje isto koji ja. Ne još. To je razlika. Uglavnom prođe neki tjedan dana od toga kada on počinje komunicirati sa nadnaravnim i onda i on umre. Tako je, nadnaravna glad ga je odnila. I u jednom trenutku, znači onaj Lockwood s početka knjige koji je tu došao luta pa je bio na orkanskim visovima, on je u međuvremenu odlučio otići da neće više biti stanar i onda kad je išao na neko putovanje s prijateljem, onda je tu prolazio pa je tu sta i Heathcliff je već tad bio mrtav i onda mu Nelly, naravno, gladna tračerica, mora sve ispričati što se dogodilo. Ko je s kim bio, ko je s kim spava, daj molim te stara. Jedva dočekala. Sjaši. Ona bi u Dalmaciji bila na prozoru i gledala dol ko šta radi. Kao ono razgrće tiramolu, a onda ona, kako se zove, kamera. Šta je tiramola? A tiramol ti je kad imaš s jedne strane kuće na drugu i onda povlačiš one konope i razgrćeš robu na njima. Aha, mi to samo zavežemo fiksno. I onda višamo. Nemamo to. Mi smo praktični. Je, to je dobra fora. Znači, na kraju knjige kad Heathcliff umire, to zatvara jedan generacijski krug, ali ako ćeš iskreno, meni je ovo tako bez veze. Znači, od one drame, od smrti, izgladnjivanja, lutanja, bižanja, došli smo na to da oni sade cviće i sad na jedan put sve je ono super. Da, meni je ono bilo tako previše. Razočaranje, baš mi je bez veze, evo. Ti si ovisna od drame, Martina. Jesam. Ti si ovisna. Ne, meni je ovaj dio je bio takvo osvježenje. Ja sam u jednom trenutku, nećeš vjerovati, u jednom trenutku sam se zapitala, zar mora biti kraj? Ja ovdje živim s njima, ja sam ovdje isto jedna od žrtvi od Heathcliffa. Meni je dobro, proliče je, ali ona je tako dobro opisala okolinu da sam ja bila šokirana. Znači, točno kako si rekla, taj generacijski krug se zatvara i samim time više ne pušu orkanske bure, nego je došlo proliče i ono miris cvića, miris voćki, oni pa sade i put je bilo lito pa je došao oblak, šta je sad? Nema oblaka. A nema oblaka. Nema oblaka, kužiš. Ona je napravila da priroda prati raspoloženje likova. I sad su svi ok, chill. Priroda je chill. Maldivi. Ne znam, meni je stvarno bilo ono više, daj, kad će kraj ove knjige, stvarno ne mogu više čitati. Znači, meni je to bilo ok, ti njeni opisi, ali cijela radnja me toliko ubila da mi je to više ono, znaš, čak nema niti tog osjećaja katarze da mogu reći da mi se eto to svidjelo. Baš me ona je to požurila na kraju kao overkill, Emily. Dosadlo je i njoj, znala je da je otišla predaleko i kao da to brzo zatvoriti. Meni se isto čini kada je bilo ono kao ajme više sam dosadila i Bogu i čovjeku, amo više. Ne, stvarno, to je istina. Heroj ili antagonist? Jesi spremna? Jesam. Hareton, koji je, da ponovimo, on je sin od brata od Catherine. Koji se zva Hindley. Linton. 1-0 za mene. 1-0, bravo Martina. Šta misliš o Haretonu? Pa nije ni čudo da si falila, svi se isto zovu u knjizi. Ne može ih razlikovati. Ja mislim da je on, meni je njega ugnjetavanje,
on sluša Heathcliffa šta mu kaže, a on mu je tako reći ubio oca, mislim nije ga fizički ubio, ali doveo ga je do točke sloma i onda mu je sve i uzeo i on njega poštuje zato što jednostavno baš mi ga je bilo ža i onda je razvio taj Stockholmski sindrom. Da. A ne znam, nije to baš sindrom, nego ti je to više lojalnost, prava lojalnost s njegove strane osobi koja ga je hranija ga je, brinija se o njemu, drža ga je u kući, ipak nije ga protira. On je jedini na kraju odrasta u nekog muškarca koji zaštiti Kathy i koji je tu i pomaže okolo i lovi životinje i tako, čak zna i okopat vrta. On je jedan jako koristan muškarac po kući. I oko kuće. I oko kuće, tako je. Pa je, ali mislim, on ga je isto držao u zatočeništvu. On jedan nije zna za bolje. Možda ga nije zatočio ko Nelly i Kathy, ali kužin šta hoćeš Emotivno reći. ga je zatočio. Da. Reci mi, Kathy, kakva ti je ona? Ona meni kao osoba je nezrela, ok, razumijem, nije imala kad ni razvice, niti di, ništa nije vidjela, bila je okovana u ta 4 zida i u svoj vrt, ali je jako podrugljivan. Ruga se osobi koja ne zna čitat, koja se trudi. Znaš, trudi se i ne ide mu dobro, umjesto da mu pomogneš, ti se tu rugaš mu se. To je totalno Znaš na koga ona mene podsjeća? Na koga? Nadam se da nije na nekog koga znamo. Na svoju mater. Da. Jel tako? Da. Ne pada Kao jabuka. Nije ona bila kao ona, ma šta ma nije, ma vidi je. Užas. Hoće biti glavna dasa u selu. Ista mater, je. Ista mater. Znaš, meni nervira me kao ona je jadna, nije se snašla, nju je on zatočio, ma šta pa pogledaj čim je dobila nekoga ko je pinku slabiji od nje kako se ponaša. Ma. Da. Dobro, Heathcliff je posvetio svoj život osveti, jako plemenit cilj, pa nije mu baš donelo neki mir, a? Pa nije. Mislim, on je kad više se nije ima za šta osvećivat, kad nije više ima šta i koga mrzit, onda je samo propuva i umre. Da. I to je bilo to. Point of life totalno promašen. Da, slažem se. Osveta ne može doniti mir, niti može doniti neku katarzu. Da sam ja on, ja bi išla na terapije. A ne da se dovedeš do toga da moraš ići kopat grobove. Ma daj. Da. Šta ti to treba? Još je zaradio te neke pare, obrazova se kad je bio u izbivanju 3 godine. Pa šta nije nešto napravio od sebe? Da, pa bezvezni. On ti je toksični bivši koji ti gleda storije 20 godina nakon prekida. Sa svog profila ili nečeg tuđeg? Ima svoj, ima tipa 20 tuđih profila. Ima lažnih profila. Ali Heathcliff provede 20-30 godina. Cijeli svoj život on posveti osveti, dok drugi samo gledaju u prirodu. On ti je jedina osoba u romanu koja ima životne ciljeve. Life goals. Pa i da znaš i da je. Čime se baviš? Osvetom. Da, pa bar s nečim, oni drugi ništa. Ali on je radio prekovremeno na osveti. 8 sati i ne spava i navečer i ručaje, večera je samo osveta. Koga sad mogu srediti? Osveta je jelo koje se servira hladno. Da. A Heathcliff je glavni kuhar. Heathcliff. Ja, majke ti mile, a psihopata. To je baš dno dna, užas. Znaš šta, ja mislim da Kathy i Hareton, da su oni pravi enemies to lovers. Da. Mislim, meni je to užas, ali takve stvari prolaze na Netflixu i ne znam, mislim da bi se to danas moglo dobro prodat, neki film, serija napraviti od toga. Ona jeftina produkcija. Znaš, ona dođe u mali grad, vrati se, on joj je prvi rođak.
Prva rodica, prva zgodica, a? Tako ćemo zatvoriti ovu knjigu i ja je neću opet otvarati. Ne znam za tebe. Neću ni ja. Ja sam svoju pročitala, kad sam vidjela na Kindle-u, ono 100%, rekla sam sebi, evo ga, gotovo je, gotovo je. Martina, tvoj hot take. Nelly Dean je hustler i Mhm. ona će napraviti sve da sebi osigura mirovinu. Ona je apsolutni CEO, glavni mafija, boss orkanskih Profiter. visova. Nije bitno ko je mrtav, bitno je da ona i dalje ima posao, da uplaćuje u taj mirovinski fond. Evo, ja Da. tu ženu ne mogu nikako. Ona se premišta samo ko ima više novaca. Od jedne kuće do druge. I Ja samo isto ogovara. mislim. Rapid fire questions, Martina. Pucaj. Ko ti je veće smeće? Nelly ili Joseph? Nelly. Slažem se. Smeće. Je. Joseph baš, znaš ono, ne razumiš ga, nemaš pojma šta je rekao, osim ako ne čitaš knjigu na engleskom na glas, što je ono ne. I mrzite u lice, ali bar znaš na čemu si, ali ona mi je baš ne. Da, ona je dvolična. Zmija. Peć. Red flag, leak, ko ti je najtoksičniji, ali cijela knjiga, evo zatvaramo knjigu, gotove smo, ja je neću otvarat, nećeš ni ti više. Ko ti je najgori? Heathcliff. Znači, Wow. grobovi. Lik kopa grobove. Ali jesi vidjela kako je ovo eskaliralo? Kako ovo eskaliralo sa prvog dijela knjige na zadnji? Ona mi je bio najdraži. Je. Ja sam mislila, znaš, ok, sad će on to pribolit, bit će normalan. Ali to ti je to, ono, kad ovako nemaš vremena, onda čitaš knjigu kad stigneš i radiš podcast o četvrtinama knjige i dobiješ, tako da ono što si rekao u prvoj epizodi ne vridi ništa. Ajme, ovdje neko treba slušat obrnuto. Prvo epizoda 4, pa onda prema početku ići rugat se s nama. Meni je najgori Linton, onaj mali od... Čiji on mali od... rođak od Cathy, uglavnom. Mali od... Znači, od Izabeli i I Heathcliffa. Heathcliffa, tako je. On je toki, ono emocionalni terorist, pravi se da je gore nego šta je, zločest je, nepotreban. U cijeloj knjizi, nepotreban. Nepotreban. Zamisli da kažeš osobi da je nepotrebno. Užas. Užasno. Nekako lakše mi je nekome reći da je užasna osoba nego da je nepotreban. Znači, tako da stvarno te pogodio njegov lik. Pogodilo me šta postoji u knjizi. Bio je redundantan. Kao i ova knjiga. Ali dobro. Osim zadnjeg dijela, ovog gdje ona opisuje prirodu, to mi se baš svidjelo, ali dobro. Daj mi reci neki koji ti je bio vibe check ovog dijela ili ne znam, cijele knjige. Kako si se osjećala? Ajme. Nemam baš volje za životom 5 minuta nakon ove knjige. Neman. Neman. Ti se smij. Ja nemam. Šta ću, smijeniti se zato što meni je isto tako. Ja sam mislila aj čitat ću pa ću se malo odmorit. Znaš, cijeli dan si smali, radiš, 100 stvari ti je na pameti. Malo ću pročitat pa mozak napašu, ali brate, mili, šta me satralo. Evo, stvarno nema užas. Slažem se, samo svoje probleme su dali. Možda je Emily Bronte rekla, pa ljudi misle da je njima teško. Ja ću napisati priču koja će ih toliko izdeprimirati da će njima njihov život izgledati savršeno. Kao bajka. Da. U odnosu na ovo. Znaš, toliko je satrala da zaključi, ok, ja stvarno nemam probleme u životu nakon ovoga. Jedini problem koji imam je problem što sam čitala ovu knjigu i potrošila vrijeme na nju. I što sam snimila podcast i ne mogu sad reći, ne mogu više. Moram pročitati do kraja. Dobro, mi smo ovo popljuvale, smo ovu knjigu. Je li nam ža, nije nam ža? Ne zvučimo ko da nam je ža. Sad je red na vas. Recite nam, ko vam je ovdje luđi? Je li vam luđi Heathcliff koji kopa grobove? Ili mi koje pričamo o ovome već 4 tjedna za redon? Pišite nam na Instagramu je li vam se svidjela knjiga ili se slažete s nama i bacate je kroz prozor. Mene baš zanima šta će odabrat.
Ali koliko sam vidjela, ono kogod bi nam se javio, svi Mm? su imali slično mišljenje. Sad ne znam je li to neki bias ili zato što mi tako pričamo na taj način o knjizi, ali rijetko ko je došao i rekao ne, ovo je ljubavna priča i meni se sviđa i ja stvarno želim naći jednog dana Heathcliffa. Idući tjedan mi krećemo s novom knjigom. Budite spremni na manje blata i na više sjaja. Bilo doslovno, bilo figurativno. Ja se stvarno nadam da nećemo više prolaziti ove traume. Manje smeća, više cvijeća. Da, Manje ljudskog smeća. da, posebno onog smeća koje se drži zajedno. Ljubav može biti slijepa, ali u organskim visovima ljubav je slijepa na narcisoidne poremećaje, psihopate, treba im terapija, treba im policijska zabrana pristupa. Malo sapuna ne bi škodilo. Da. Nije im dobro nikako i nije dobro. Nikako. Da. Super, hvala vam na slušanju i vidimo se idući tjedan. Čujemo se, čao, čao. Bog!